تماشاوانên hêja baş hebûna Daişê li kamp û zindanên Rojavayê Kurdistanê bûye barekî gelekî giran li ser milê rêveberiya Xweser. Hebûna wan li wir metirsiyeke gelekî mezin çê dike. Yani heta niha jî ew di wê baweriyê de ne kesên ku li wir girtîne ku ew ê bi dema pêş de dewleta xilafetê ava bikin gelek ji wan خلقی اروپا نش، آسیا نش، افریقیا نش، قفقاسیا نش، امریکا نه لی اولات نه آمدن وان ورکرن. فرانسا یک جوان ولاتانه کوفی داوی اشکره گود او ادی وان ورناکره. ریوبری خسر جی دبیجه او وان گرتیان محکمه بکن، لیوی چاوا محکمه بکن. تشتکی بینم بیراوه ده سال 2015 دا لپاریس ایرشک چی بو 20 کس به سوجه و ایرشی هاتنه گرتن محکمه یوان 10 ماهان دریش کرد. 305 پارێزەر تێدا حاضر بوون. مەسرەفê محکمê nêzîkî 67 milyon dolar bû. Îcar hesab bikin. Rêveberiya Xweser wê çawa bikaribe 10,000 girtiyên Daişê mahkeme bike. Gelek pirsên min hene ez ê ji mîvana xwe bikim ew parêzera jin û zarokên Daişê ye avokata Fransiya navdar Marie Dosê. Madam Marie bi xêr hatî من حس کر دستپێکê pirs bikim rêveberiya Xweser dikare mahkemeyekê ava bike û Daişiyê li cem xwe mahkeme bike? La difficulté c'est elle peut le faire. L'administration ottomane زەحمەتێ ئەوە ئەو دکارە بکە. Rêveberiya Xweser dikare biyaniyên Awropî dadgeh bike ku niha girtîne li Bakurê Rûşhilatê Sûriyê. Lê pirsa ku divê bêkirin ew e ku dê çi qîmeta hukmê dadgehê hebe li ser asta navdewletî. Li derveyê Bakurê Rûşhilatê Sûriyê dê çi hêzaweyê yasayî hebe. Bixabûn tu qîmeta wê tune ye ji ber ku Bakurê Rûşhilatê Sûriyê ne dewletekî serwer e. Lewra desthilatên Bakur li Bakurê Rûşhilatê Sûriyê dikarin van girtiyên biyanî dadgeh bikin. Lê dê tu qîmeta van hukman li derveyî Bakurê Rûşhilatê Sûriyê tune be û ev jî zehmetiyeke rasteqîne ye tîne pêş. Karîna dadgehkirinê tiştek e. Lê ji ber ku ev dadgeh ne li dewleteke serwer e, ev hukum dê bêqîmet bin li ser asta navdewletî û li derveyî sunûrên wê herêmê. Ev zehmetiyeke rasteqîne ye. لê rêveberiya Xweser hinek kes mahkeme kirin yani hinek Daişî mahkeme kirin hukm da wan ew dadgehkirina wan kesan şopand eger te şopand be te çawa dît dadgehkirineke adîl bû? Ez berevaniya gelek jinan dikim ku li gel zarokên xwe ji salan ve girtîne. Hin caran ji 5 salan ve li kampên Rojava. Lê Rêveberiya Kurdî qet nexwestiye van jinan dadgeh bike. Lê ev jin divê li Fransayê bên dadgehkirin. Li Fransayê tenê çûna ba Daişê di sala 2013, 2014, 2015 li gorî yasayê kiryareke terorîstî ye. Êdî divê ev jin bo Fransayê bên vegerandin û dadgehkirin. Lê Rêveberiya Kurdî qet nexwestiye wan li vir dadgeh bike. Rêveberiya Xweser ji destpêkê ve dibêje ku divê ev jin ji bo Fransayê bên vegerandin. Derbarê zilaman de ew li Bakurê Rûşhilatê Sûriyê di zindanê de ne. Lê tu zanyariyên min tune ne ku tek Fransiyek ji aliyê Rêveberiya Kurd ve li Bakurê Rûşhilatê Sûriyê hatibe dadgehkirin. Tiştekî wisa nebûye. Ew girtî ji dema ketina Baghûzê ve di sibata 2019 de û hin caran berî wê jî lê heta niha tu hukum li wan nehatiye birîn. Careke din dibêjim ku Kurdên Bakurê Rûşhilatê Sûriyê bank li welatan dikin ku zilaman jî vegerînin û ev yek bi fermî daxwazkirin e. Baş e, Rêveberiya Xweser her demê ji wan welatan dixwaze welatiyên xwe bibin li cem xwe mahkeme bikin. Sebeb çi ye ew welat wan kesan nabin cem xwe û li cem xwe mahkeme nakin?
بله بو دمک فرانسا رد کرکو وان گرتیان ور بگیره و به تایبتی جی جنو زاروکان و تن زاروکین سیوی به تن وگراندن پاش فرانسا هات محکوم کرن جعالی کمیته ناو دولتی مافی زاروکان نتوین یک بوی هات محکوم کرن و کمیته روبروبونا اشکنجه دانه یا نتوین یک بوی و دادگاه اوروپا جی پشتیوان هر سه محکوم کرنان فرانسا هلوستا خوا گوهرد و جتیرمها سالا 2022 و دست به پیواجویا وگراندنه کر. چار پیواجوین وگراندنه بری وبرن. یا داوی بری چند روزان بو. پشتی وان هر چار پیواجویان فرانسا گوت ایدی او نما دکاره تو جنو زاروکان وگرینه جبرکو او جنو زاروک ده کامپال ده مانه رد دیکن کو بین وگراندن و او جی پرزگری که کدنه. امیلی وگرن. دی درباره زلامانده فرانسا رد دیکه کو به برپرسیاریا خرابه او رد دیکه کو وان زلامان وگرینه کو دادورین فرانسی اندیجه تروری لبنداوانه و او یک پرزگری که امنی راستقینه دینه پیش جبو باکور روشلات سوریه مدید کو داعش هاولدا وان رزگار بکه جوان زندانان لورا اف گرتین فرانسی و اوروپی کو هین گرتینه پرزگری که راستقینه جبو دسلاتا کردین سوریه لوما دوی اولا ببرپرسیاریا خرابن و وان کسان ور بگرن دا کو لفرانسای بین دادگه کرن و زندانی کرن تشتكي غريبة مثلا مدام مارغي سبب چیه که او گرتین داعش ناخوازن وگرن ولاتی خواه؟ دخوازن روژاوا بمینن؟ ده گرتیگاه و کامپاندا؟ چما جبرکو دولت ردکن وان ور بگرن جبرکو جرایا گشتی ده ترسن. لفرانسا بتایبتی. هند زانم کو فرانسا راستی ایریشان هاتبو سال 2015 و بتایبتی ایریشن باتاکلانه ایریشن 13 مجدار 2019 هر وها ایریشا بو سر شارلیا ابتو هبو جبر وها خلق فرانسا و بتایبتی رایا گشتیا فرانسا دی لدیجی وان وگراندنا به بتایبتی جیکو او ظلام نها ج فرانسا دورن لی از بتمامی لدیجی وی هلوسته ما ام باش دزانم کو داعش لوره و نبر بسیاریا دسلاتین کردیه کو رفتاری لگل بترسیا ولاتین ما بکن چه فرانسی بن یان اوروپی بن اف ارگیمه اف کس فرانسینه و لفرانسا تندراو بونه و چونه تبلی داعشی بونه ایروش او لسوریه گرتینه و ارکی ولاتین اوروپیه کو ببر بسیاریا خرابن نه ارکی دسلاتین کردیه کو بوی باری ره هموی رابن جبوی که به باوری من اگر فرانسا ردیکه وان زلامان وگرینه جبروی که اکو فرانسا جرایا گشتی ده ترسکو لدیجی وگراندنا وانه باشه مثلا دادگاه یعنی تدبیجی ریوبری خسر دواری قانونی دا نکاره دادگاه که لدیجی داعش یعنی دادگاه کرنا داعش الجم خود چی بکی اوروپا مادام ماری اوروبا چما لروج آوای کردستان یعنی الجهه کی دن دادگاه کش بود داعش آوا ناکه یعنی باشه اوروپی ناخوازن جمع خوان کسان محکمه بکن ابرا الجهه کی دن وان محکمه بکن سبب چیه که دادگاه که ناف دولتیش بود داعش نای آوا کرن بله لی دوی ام ریالیست بن دادگاه که ناو دولتی کش 5 سالان و بحثاوی تی کرن بگومان متو تکستک ندیتیه درباره درست کرنا و دادگاهی ده. سوریه باکور روشلات سوریه نافچه که کو او نافچه و حتی دولتین در دوراویجی لپیش گلک تحداین امنینه کو نگون جاوه جبو دادگاه که ناو دولتی. او نافچه لبر گلک مترسین امنیه کو ناهیلن بکار به دادگاه که ناو دولتی لبه درست کرن. ji 5 sala ve behsa ve birûkeyê tê kirin û divê demê de hin jin ji kampara viyan û Daeş dikarî bo hingirtiyan azad bike. Em baş dizanin ku durustkirina dadgeheke navdewletî îrûj ne tiştekî realîst e. Ne berî 5 salan wiha bû û ne jî niha wiha ye. Bi ser de jî tu destpêşxerî divê derbarê de tunene. û her ku behsa durustkirina vê dadgeha navdewletî ya
هیپوتیک تێکردن ڕەوشە ئەمنی لەوێ ناوچەیە خراپتر دەبێ. لەورا بلا ئەم ji bîr nekin ku dosyayên dadwerî li ser wan kesan li welatê wan hene û ji lewra çareseriyek heye ew jî ew e ku ji welatê wan bên vegerandin, dadgehkirin, hukmkirin û zindanîkirin. Eger dadgeheke navdewletî bê durustkirin, kes nizane kengî ye, gelo dê 5 sal, 10 sal, 15 salên din dibe. باشە ینی چارەنویسە وان دەبێت چ وان گرتیên Daişê ne welatên Ewropî wan dibin cemxwe ne dihêlin ku Rojava rêveberiya xwe ser wan mehkeme bike pêşa roja wan Daişên girtî çi ye? Baş e. Careke din dibêjim eger ev girtî vegerin Fransa dê yekser lêkolîn li gel wa bêkirin wekî encamderên kiryarên terorî dibe ku hinan ji wan tawanên li dijî mirovahiyê kiribin weke derbiderkirinê, îşkencedan, sebîkirin, destdirêjî li dijî jinên êzdî û weke nimûne bi her hal dê lêkolîn li gel wan bêkirin li ser wan tawanan. Girtî dê li ser wan tawanan bêdadgehkirin ji aliyê dadgeheke taybet ve li Fransa. Eger ev girtî rojekê ji aliyê Kurdên Sûriye ve bên dadgehkirin, wê pirsgirêk dîsa ew be ku ev hukum dê tu qîmeta wan li derveyî Bakurê Rojhilatê Sûriye tune be. Lewra dema ku vegerin Fransa piştî qedandina cezayên xwe li Bakurê Rojhilatê Sûriye wê rewş bêhtir teblîhev bibe. Ji ber hukmê li Bakurê Rojhilatê Sûriye bê sepandin, tu qîmeta wî li Fransa tune ye. Ev e tişta min xwest divê derbarê de bibêjime. Madam Marî welatekî sêyem hene ku ew Daişî ji bo wî welatî werin şandin? Eger Ewropeyan qebûl nekir û Rojava jî nikaribû wan mehkeme bike? Nexêr, ev nemîmkin e. Welatekî sêyem nikare girtiyekî dadgeh bike ku tu tawan li ser xaka wî nekiriye û ne hilgirê welatînameya wî ye. Li hember jî ez ê vegerim jin û zarokên ku li kampa rojin. Ev jinên ku red dikin bên vegerandin, nemîmkin e bên neçarkirin ku vegerin Fransayê. Çima bi sadeyî ji ber ku Bakurê Rojhilatê Sûriye ne dewleteke serwere. Fransa nikare wê neçar bike, pabendbûna bi yasaya navdewletî bike. Nikare bixwaze ku bên derkirin ji ber ku li wê navçeyê dewleteke serwer nîne. Lawma tiştê ku divê bêkirin ew e ku ev jinên ku bi zarokên xwe re red dikin bên vegerandin ji aliyê desthilatê Kurdên Sûriye ve bên derkirin û ji bo welatê sêyem bên şandin. Weke nimûne dikare wan bişîne Kurdistana Iraqê û desthilatên Fransî li sînor li benda wan bin ji bo ku wan vegerînin Fransa û lêkolînê li gel wan bikin û wan têxin zindanên demkî û zarokê wan werbigirin. Ev çareyek e. Yani li Başûrê Kurdistanê ew kes werin mehkeme kirin ew girtiyên Daişî? Ew îmkan heye, ew derfet heye? Ev yek mümkün e. Lê divê haya me ji wê yekê hebe ku piraniya van jinan neçûbûn Iraqê û li Fransayê dozên yasayî li ser wan hene. Dema ku ji bo Kurdistana Iraqê bên şandin û desthilatên dadweriyên Fransayê li benda wan bin ji ber wê yekê da ku reftar li gorî yasaya navdewletî li gel wan bêkirin û ji bo Fransayê bên vegerandin. Ne ji bo ku li Iraqê dozên yasayî li hember wan bên vekirin ku berê li Fransayê hene. Madam Marî çend girtiyên Daişiyên Fransî li Rojavayê Kurdistanê hene? Belê, li ba min hêjmareke zelal derbarê jinan de heye. Lê ne derbarê zilaman de. Derbarê jinan de ez dizanim ku nêzîka 100 zarokî û di navbera 6 heta 7 jinan de hene. Ev yên Fransî ne. Tiştê em dizanin ji Fransa hêjmareke herî mezina jinan li ser asta Ewropayê çûbû Sûriye. Di pey Fransa re İngîltere tê. Lê heta niha gelek jin û zarokên Fransî li kampa rojman e. Di derbarê zilamên girtî de bi dehan Fransî hene ku niha li kampa rojin.
لورجی پرسا نوجوانان ته نوجوان فرانسی کو دما گهشتن و کامپی سال 2019 تمنی وان دنابرا 8 حتی 10 سالی دبو ایروش تمنی وان 12 13 14 سالینه دسلات باکور روشلات سوریه وان و دگوهزه ناوندان و پشتی 3 سالان وان دبه زندانان اف جی پرزگری که کدنه جبر کو اف زاروک نبی ایرادای خواه لگل دی و باوی خواه چوبون سوریه او قربانی دی و باوی خواه نه و لشونا لکامپان بمینن او خواه دزندانه ده دبینن جبر ویه که جی دوی او جبو ولاتی وان بین فگراندن و ولاتین اوروپی لبر پرسیاریا خواه رابن لوان زندان و گرتیگاهان يعني جلوان كامبان روشا جنو زاروكين داعش چاوه تو اگاداری کمیته دولتی مافی زاروکان آین نتوین یک بوی دبیجه کو اف زاروک د کامپان ده در شکه مرووی خرابدنه. هر وها کمیته روبروبونا اشکنجه دانه و دادگاه اوروپا ایجی. نیرین جیانه دوان کامپا ده دیارن. زاروک نکارن بخوینن، نکارن پرورده ور بگیرن، نکارن خدمتا تندرستی پیوست ور بگیرن. هن زاروک به برینداری گهشته بون وان کامپا به تایبتی جباغوزی و برینن وان وکی پیوست نهات بون درمان کرن او شوک بونه و پزیشکین درونی نینن و دوان کامپا ده هر جشت جزاروکان کمه دوی داویه ده 3 روژان آوا بخوارنه ده کامپا روش ده کم بو بگومان اف زاروک درو شکه پر زحمت ده دجین بله من بحثا ایرشا ده 2015 کر که 67 میلیون دلار لیهات مصرف کرن او ایرشا کل فرانسا چی بولگور تخمینه تا مادام ماری محکمه کرنه داعشیین کل روز آوانه چه قاس مصرف جیرا لازمه چه قاس دم جیرا لازمه که دریج بکه بله لفرانسا هر کسی ج کامپی وگره پیشی لکولین پیراتی کرن و به شوه کی دمکی تی دست سر کرن شبو دما لکولینه. لکولین جداما چوناوی بو سوریه دست پیدیکه. دادورین دوزین ترور لکولینه بوان کساره دکن جداما چوناوان بو سوریه. ایدی دما او و دیگرین لکولی بوارتی کرن دیگرتنا دمکی ده دمینن. حتی کلین بداوی ببه پاشتین دادگه کرن لپیش دادگه ها جنایتان هنجن هنه جه ترکیه هاتنه دور خستن هند زانن کو پشتی هنجن جه کامپا درکتنه و لترکیه لکولین بوارا هاتنه کرن او جه ترکیه هاتنه دور خستن و جبو فرانسای هاتنه شاندن هنجوان جنان هاتنه دادگه کرن او سزاین تند لسروان هاتنه سپاندن لفرانسا 10 سال زندانی کرن 12 سال زندانی کرن ev jinin ev ne jinin ku şer kirine wan tu kes ne kuştine tu kes işkence ne dane wan sebiyeyin izdi li malin xwe ne girtine ev jin bütündî hatine hukm kirin zilamên ku vegeriyane Fransa hin hukm li wan ne hatine birin ji ber ku tu kes ji wan ji zindanên Bakurê Rojhilatê Sûriyê neraviye lê eger heye ku heta 30 salê zindanî kirin ji aliyê dadgehê ve li ser wa bê sepandin bi sedema kiryarên ku li Sûriyê kirine ku ev jî hukmekî giran e ji aliyê dadgeha cinayatan a Fransayê ve. Dixwast vê bizanibim yani her kes dikare merak bike Madam Marie sebep çi bû ku tu bûyî parêzera jin û zarokên Daişê? Birastî ez parêzera dapîr bapîr metik û mamên wan zarokanim li Fransa. Wate ez parêzera wan malbatanim ku xebat kirine da ku zarokê wan neçin Sûriyê û hewl dane ku zarokê wan nebin tondraw û ew gelekî bi vê ekê xemgînin. Ew kesên ku neviyên wan niha li wirin û hewl didin ku wan ji nav Daişê derxînin û îro xebatê didin da ku neviyê wan ji bo Fransayê bên vegerandin.
واتە ئەس پارێزەرە هێژمارێک ماڵباتم کو هەموو هەوڵدانên xwe didin da ku neviyên wan ji bo Fransayê bê vegerandin ji ber ku ew bi xwe qurbanîne. û dema ku ew bên vegerandin bêguman ez ê berevaniya qurbaniyan bikim ji bo malbatên wan û hin caran ji bo van jinên ku ji 4 salan ve dixwazin bên vegerandin û divê berpirsyariya xwe hilgirin ku ji min re diyar dike wan çi şaşî kiriye ku şaşiya herî mezin di jiyana wan de ye. Belê niha dixwazim tekez bikim ku min berevanî di ber çekdaran de nekiriye. Tenê ez berevaniyê di ber jin û zaroka de dikim. Hiç jinên ku poşman bûne hene jinên Daişî? Ez dibêjim çendîn helwest hene. Hin jin hene ku pûşman bûne li çûna xwe. û bi rastî pûşman bûne. Hin jin hene ku di temenê 14 salî de çûne. û niha temenê wan 20, 21, 22 salin. Lê di temenê 14 salî de çûbûn. Hin jin hene ku bi dê û bavê xwe re çûbûn û wê demê temenê wan 12 sal bû û niha 20 sal e. û hin jin hene heta niha pir tundrewin û pir tundrewin û bi baweriya min divê pêşî ev jin bên vegerandin ji ber ku metirsiya reva van jinan jin kampa heye û dikarin bibin metirsî. Ewên ku tevlî Daişê bûne divê bêguman di destê dadweriyê de bin ji ber ku eger ew birevin bêguman dê tevlî rêxistina terorîstî li Sûriyê bibin û ev ne di berjewendiya kesî de ye. Ne Kurdên Sûriye û ne jî Fransa. Wate ez berevaniyê di ber wa jina de dikim ku di şaşiya xwe de gihiştine û pûşman bûne li tiştê ku kirine. Ew berpirsin di ber kiryarên xwe de lê ji wan pûşman bûne. Lê bêguman evên ku naxwazin vegerin û dixwazin tevlî Daişê bibin û pabendî hizrê tundrew bin, min hil nabijêrin weke parêzera xwe û bêguman jî wiha ye. Belê. Pirsa dawîn Madamarî te hewl da derbasî Rojavayê Kurdistanê bibî muwekkilên xwe yên jin yên Daişê bibînî? Belê, min sê caran hewl da biçim wir. Yekem car li gel rêxistina nehukûmî parêzerên Sinûr Nenas bû. Wê demê ez ji ber nûnertiya parêzeran ve hatibûm destnîşankirin ji aliyê Sendîkaya Parêzerên Fransayê ve. Me nikarîbû Sinûrê di navbera Kurdistana Iraqê û Bakurê Rûjhilatê Sûriyê de derbas bikin ji ber ku konsolxaneya Fransayê çûn li me qedexe kir. Cara duem ez vegeriyam li gel du torên nehukûmî û hin komele dîsa em me nekarîbû em biçin û cara sêyem ez vegeriyam li gel hin parlamenterên Awropî û hin senatûr wê hingê hevpeyvîneke me bi were jî hebû li gor têbîra min. Me dikarîbû biçin wî aliyê Sinûr, lê Fransa red kir ku em dûrtir herin bêhtirî çend kîlometreyan ji Sinûr. Fransa nexweste em derbasî navkampa roj bibin û zehmetî di vir de ye. Zehmetî ew e ku rê nayê dayîn ku kes bigihêje wan kampan ne rêkxistinên nehukûmiyên Fransî, ne parêzerên Fransî û ne jî parlamenterên Fransî yan parlamenterên Awropî yên Fransî. Hin welatê din hene dihêlin komele rêkxistin pizîşkên derûnî biçin wir. Lê ne Fransa. Fransa her tiştî dike da ku em negêjin wan kampa û ev bi rastî kêşeyek e. Gelekî spas te bersiva hemû pirsên min da. Mala te ava parêzera jin û zarokên Daişê ya Fransî parêzera navdar Marî Dozê ji Parîsê mîvana me bûyî. Gelekî spas. Spas bû we, zor spas. Merci. Ji bo we jî spas temaşevanên hêjak we li vê hevpeyvînê. Temaşe kir û heta careke din dixweşî de bin û bi xwe tirê we.